Hey guys, hey, good morning. दाखवता ब्रेकफास्ट करपा बोललो आतां दाखय तुमकां कितें वयता फर्स्ट टायम आमगे भुरगीं कितें चोयता तें चोय हिंगा घरा कोण येयले ते आमगेले आं किशा कोण येयला चोय बायल्या कोणो आं कोणो हो कोणो ताजो रे त्या भुरग्यांक मातशें कितें तें वाजोयता तें वाजोय रे चोय कोण एंजल हुजी Fish man, he comes on. Kisha, tu korba dae? Mazra choy. Tu korba dae? Deja, don't touch. Sure his fish. Come, yo. So yo, fish yo. Yes. Oh my God. You happy to see fish? Yes. Huh? Yeah. Fish help fish. Hello, fish man kar. Hello kar. Why choy? Soy. Fish है पे गारा का ते सगले fish हमगे. I like this fish. You like the fish? Yes. Yes? Yes. You want to have it? Yes. Yeah, what is this? Kadli. Pump making. You want to press? See? Like that. ये मांजर पे किसको इन्हें सरोगरी बाहर Doggy. हाँ doggy also is come yes No, see all of them come all the doggy there. हाँ okay क्या बात है? और बांगड़ी है किल गया था और मैकरल गया फ्रेश में होता सारे के yes eating भाई ने वैसे चुका है बड़ी स्थिति Ama enak ketinggat rawa enak. भाई आओ लोग को पूरे किल के बाते ऐसे हम के भाई लाएंगा सौगले Sataing chow people बोला मी or just having my breakfast. Heard this guy pom करो ना या तो इंगा गारा पड़े. And with that only बुर्गियां दाखवया मले. You like fisherman? Yes. Yes. You gonna eat fish? Yes. Yes, होई चया कितले हत्ते. आता ये करो ना. So for the breakfast, Sonia had done chapati for us. I told her, भाई पाँव भी मांगे खाता हूँ, पहले मांगे बड़ी चपाती करूँगा. Go. Well guys, breakfast today is mine. Sonia बड़ी चपाती कर पाला ले इसमें चपाती. आणि The baba ada push. काल कोडी के लोले बड़ी आटो दिया पाई. आणि बीफ सुका के रहा है. सकाळ बड़े आप यायला म्हणे आता मी आमगे सगळं कॉर्नफ्लेक्स सिरियल्स हे ते एग फ्राय. आज पहिले डिश नॉर्मल आहे म्हणले. So this is some of my really nice breakfast. I'm very enjoying it. A few moments later. क्या हेलमेट से मिला था बोलते हैं तो आमगे रास्ता आता क्या पडपा ये कला मंदिर अरे राजीव गांधी कला मंदिराचे So guys, Nadia येईल आपणांगे पालारा हिंगा. Or I just park now here. I think पावले सलूना येले. Nadia के सलूना. Nadia सांगता ऑलरेडी नेसो दाखा हिंग रेट है माता. So as of now, Nadia hinga sota आणि मासे एंजला घेऊन बाहेर होता. Angel is very excited to go on the scooter. We did not go with the car out. गाडी बाहेर काढू नाही. Just kept the car at home because traffic is lot and I can't bear them. So आता होता नहीं मैं आता हूँ. Okay. Angel is sitting with me. We go on a bike for the first time. Angel is coming. First time? Second time. Yeah, when you were small, that time you did not come. But yes, Angel is coming with me. I'm going with Angel. Okay, Angel is going to. Huh? Oh! Huh? Your bell. I'll take you later, okay? No, don't go, please. Don't go. Oh, later I'll take you, okay? Okay. Huh? Good. Don't bottle पे यहाँ हटना.
Bye, bye, bye. Say, jala bye. What is it? Scared of what? Hold your cap might go. No. अगो हाटल्या मग बसोन मेळना. 6 hours later. हॅलो गायज वेलकम बॅक अगेन जायते कोयले आयजू पूण सगळें दाखोवपा पावना आय एम सो सॉरी फॉर दॅट कित्याक लागून आतां हांव सकाळीं म्हणटा तुमकां दाखयलो पळय नादिया पार्लरान गेलोले पार्लरा उपरांत हांवें तेका काडली घरा कडेन एंजला गेलो आनी हांव वेंट तेंगे जेवण तेंगे नको तूं लायक चिकन नगट आनी तसलें जाय बट चड हाडून तेका येयले हाड पूण कांय करूं ना व्हिडियो कित्याक चड बिजी आसलो ट्रॅफीक वॉज टू मच माशान मेलवीन शेरीज कार विथ मी सो कित्याक आमकां घरान 2 गाडी जाय पडटालो म्हणून आनी नादिया आपणागे कोण येयले मागीर हांव वचना करपाक नादिया बेब कम हियर लेट मी शो सो रेडी गायज टू सी नादियाज लुक सो कितें केलें तें वॉट यू डीड Keratin. कॅरेटीन केलें आनी कलर घायले ताणें Yeah, keratin and color. Very I met nice. my subscriber also. Nadia met one of our subscribers, Yes. Jocelyn. Jocelyn. She Jocelyn, comments on our she, video. every time she comments and she did say, hope to see you all in Goa when you She come specially came to hello me and Did she she? asked me like me. to- Jocelyn, I'm so sorry. म्हाका चान्स मेळना तूं खरें मेवतलो I will meet you. Yeah. But it was very nice when Nadia told me I was in Margao that time. When Nadia she rang me, I wanted to ask her something. That time she said, I met our subscriber. She was here. She came to hello me. And so blessed. Please tell me how my hair looks. We're so blessed to see our subscribers, meet our subscribers. They are part of our family as well. They know about us, a bit about us at least. आमगे चड आसनाय mix and matches, whatever come, but in that also they have been part of our journey. Very appreciate. Thank you very much, Jocelyn. आनी आमकां जाय जाण मेळटा जाय जाणांगे नांव एक एक खबर आसना सो सॉरी फॉर देम एज वेल कित्याक मोग सगळ्यांगे आहा आमकां ओके ह्या ब्लॉगां म्हणटा बारीकशें केलां कांय येना सकाळची बिसे सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट केला आयज कितें खायला चपाती आनी काल कोडी केलो आहलो दाखयलो पळय ती कोडी खायले हांवें Chapati by Sonia. हय चपाती सोन्यान करपा लायलें कर म्हणून सारकी चपाती हें कांय करना म्हाका ताका सांगपा जाय मातशें शिकय म्हण हेका सो गायज फॉर नाव हो बारीकसो तुमकां सांगला तितले भाशेन करतलो म्हणजे स्मॉल ब्लॉग वी आर डुईंग इट विथ दीस आय एम एंडींग अप एंड वील कम अगेन विथ टुमोरो इज गोइंग टू बी अ लिटल बीट बिजी डे फॉर अस बिकॉज फाल्यां आमकां डेंटिस्टा कडेन अपॉयंटमेंट आहा कित्याक थिंगा डेंटिस्ट करपा दांत दिल्यारूय तेजे पयशे मेवल्यारूय ते दांत करपाक मेळपा ना बट इट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव इट्स नॉट डेट करपा ना बिकॉज थिंगचो तो एक दांत कोतलो जाल्यार एक 10 दांत जाता करपाक सो एनीवेज वी आर गोइंग टू हॅव अ डेंटल अपॉयंटमेंट सो गायज until then stay safe, God bless you all, and our final word to say Adios. adios.